Amela Frljučkić je karijeru harmonikašice izgradila kao veoma mlada. Svoj talent je prvo pokazala u rodnoj Podgorici, potom u Sarajevu gdje je studirala, a onda su uslijedili nastupi u zemljama regiona i u Italiji. Ovih dana ona svoj talent i umijeće dijeli sa mladim ljudima u okviru projekta Culture Up, koji za cilj ima podršku razvoju kulturno-umjetničke scene opština Rožaje, Bijelo Polje i Petnica. Amela je naša današnja gošća. Amela, dobar dan i dobrodošli u Vikend na Gradskoj. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Na početku želim da vam poželim uspješan rad. Hvala. Ja sam u najavi tek djelić naveo onoga što podrazumijeva Culture Up, a vi za gledalce Gradske radiotelevizije podijelite šta zapravo Culture Up podrazumijeva i kako je koncipiran. Culture Up Rožaje je devetomjesečni projekat koji je započeo u junu 2021. godine, a završava se kroz nekih 15 dana. Prije svega je usmjeren na mlade ljude i zaista se ponosimo što je kroz ovaj projekat prošlo čak 90 mladih ljudi mladih iz Rožaja. Prije svega projekat je podrazumijevao edukacije iz raznih umjetničkih disciplina i to iz 5 umjetničkih disciplina, a potom i različite performanse, koncerte, izložbe, literarnu večer. Dakle, u pitanju je jedan vrlo kompleksan i ambiciozan projekat, čija je osnovna ideja bila da se mladima na sjeveru, odnosno u Rožajama, omogući kvalitetna umjetnička edukacija na način da ćemo već etablirane umjetnike povezati sa mladim talentima i da će s jedne strane iskustvo, znanje već uspješnih pomoći onima koji su tek na početku i zaista možemo da vidimo i već rezultate toga. Stvarno vrlo smo zadovoljni svim događajima koji su nekako realizovali. Kao što sam rekla, do sada smo organizovali 4 izložbe, literarnu večer, 3 različita kulturno-umjetnička događaja. I zaista je tu bilo još mnogo aktivnosti koje je praktično nemoguće i nabrojati u ovako kratkom vremenskom periodu. Nekako s ponosom ističemo da je nekako naš projekat u jednoj veoma jakoj konkurenciji prepoznat i podržan kroz program OCD u Crnoj Gori od osnovnih usluga do pružanja politika koji realizuje Centar za građansko obrazovanje. Taj program finansira Europska unija, tako da nekako smo sretni mi u timu nevladnog udruženja Karika što je naš taj projekat bio i na početku i prepoznat i što je zaista prihvaćen od strane zajednice sjajno i što je okupio ne samo ove mlade ljude, nego zaista zajednicu, jer svi ti naši događaji su itekako bili posjećeni, tako da nekako ocjenjujemo itekako uspješnim taj projekat. Lijepo, eto, naveli ste da će kroz 2 sedmice biti završen. Da li su već počele pripreme za naredni? Evo, ja bih iskoristila ovu priliku. Već sutra će biti koncert naših mladih pjevačkih talenata u Centru za kulturu Bijelo Polje od 17 časova. A kroz 2 sedmice imat ćemo zaista onako jedno gala zatvaranje projekta gdje ćemo promovisati zbornik na kojem smo zaista vrijedno radili svih 9 mjeseci, koji će u stvari da bude jedan svojevrsni pregled svega onoga što je urađeno i to će da bude praktično jedna neka lična karta našeg projekta i ono što će biti zaista dobro je da svi koji eventualno i nisu možda mogli da prisustvuju uživo i da vide te izložbe ili da pročitaju te radove u toku trajanja projekta. U tom zborniku će sve da bude na jednom mjestu, tako da je nama drago što će svi ti mladi ljudi dobiti svoj podstrek i ipak njihovo ime će biti vidljivo i to ne samo u našoj zajednici, nego i širom Crne Gore kako planiramo distribuirati ovaj zbornik. Dakle, možemo očekivati da Podgoričani dobiju sličan projekt. Ja bih jako voljela. Uglavnom, pošto sam ja Podgoričanka, evo, ova lijepa prilika me je povela u Rožaje i stvarno sam zahvalna i sretna zbog toga. Ja smatram da nekako nama treba Culture Up i Montenegro. Mislim da je projekat ovog tipa, pogotovo evo sada kada možemo da vidimo i uspješnost istog, da je potreban svakoj sredini jer prije svega mladi ljudi su neizmjerno talentovani. Njima zaista treba suštinski malo kvalitetnog podstreka i njima se treba prepustiti scena. Zašto da ne? Eto, mi smo imali priliku kroz niz događaja u ovih 9 mjeseci da vidimo s kojom ozbiljnošću oni stvari prilaze kao pravi mali profesionalci. Stoga, naravno, ja se nadam da će
da će naše udruženje imati i dalje podršku i zašto da ne povežemo i mlade sa sjevera, iz centra i sa juga. Tako da, eto, ja imam veliku želju ka tome. Hajde da se vratimo vašim korijenima, harmonici. Kada se rodila ljubav prema ovom instrumentu i u čemu je čar, posebnost harmonike, ovako iz vašeg ugla? Pa to definitivno nije bila ljubav na prvi pogled. Ja, kada sam otišla na prijemni u nižu muzičku školu, ja sam zaista željela svirati gitaru, violinu, klavir, jer moja starija sestra Mersiha je svirala klavir godinama. Međutim, nastavnici su procijenili da je nekako harmonika za mene i naravno ja sam im sada zahvalna. Tako da to nije bila onako ljubav na prvi pogled. Međutim, zaista brzo, nakon svega par nedelja, ja sam se vezala za instrument i kako tada, tako i sada. Naravno, za mene je moj instrument najljepši, ali sigurno da sjedi ovdje neko ko svira neki drugi instrument, isto bi rekao za njegov instrument. Ali ono što je posebna ljepota harmonike jeste što svaki put kada sviram, da li je koncert, da li je neki nastup, zaista ljudi se oduševe zato što ja izvodim pretežno umjetničku muziku, dakle savremenu muziku na harmonici koja nekako široj masi nije poznata suštinski i onda zaista dolazi uvijek do nekih pozitivnih iznenađenja, komentara, tako da suštinski harmonika je kao jedan orkestar u jednoj kutiji i ja iako sviram skoro 20 godina, opet moram nešto da usavršavam, opet moram konstantno da radim i sama se iznenadim ponekad iako posle 20 godina i to možda zvuči kao nevjerovatno, ali stalno imam te neke nove momente gdje opet kažem aha, vidi i može i ovo, tako da je zaista za mene fascinantan instrument i sigurna sam da za sve koji dobiju priliku tako da čuju performans nekog tog tipa da će isto reći. Onda je pravi trenutak možda da napravimo kratku pauzu i da čujemo kako to zvuči na dijelu harmonika u vašim rukama. Eto, možda će tako najjasnije biti našim gledaocima. Slušamo numeru Tamburalo momču u tamburu, a zatim se vraćamo u studio da nastavimo razgovor sa našom gošćom.
Ponovo smo u studiju, a naša gošća je Amela Frljučkić, harmonikašica. Amela, sve je krenulo iz Podgorice, međutim, talenat vas je odveo svuda. Gdje vas je publika najtoplije dočekala? Koji grad posebno pamtite? Da li je to Ljubljana koja smo malo prije pričali? Pa baš je teško dati odgovor na to pitanje. Ja sam najviše provela vremena u Sarajevu, tamo sam se školovala, tako da nekako, ajde kažem, najveći broj nastupa sam imala tamo. Međutim, bilo je zaista lijepo i u Ljubljani i u Trstu. Tamo sam provela svoje master studije. Teško je napraviti sad tu neku selekciju jer naravno postoji neka razlika u senzibilitetu publike. Međutim, često kažu najteže je svirati pred domaćom publikom, ali ja toliko volim da sviram u Podgorici, tako da valjda najviše volim nekako da sviram u svom rodnom gradu, ali naravno uvijek cijenim priliku kada dobijem svirati, kada mogu svirati negdje vani. Izdali ste knjigu i objavili album crnogorskih pjesama osviranih na harmonicu. Kako ste birali pjesme i ko je sve učestvovao u tom projektu? Muzička razglednica iz Crne Gore je objavljen 2020. godine i to u formi digitalne knjige i albuma. Dakle, na albumu je jednostavno nasnimljeno ono što je zapisano u knjizi. Sam album je nastao u toku pandemije, u toku onog potpunog lockdowna. I ideja je bila, pošto je tad meni već bilo jasno da granice tada nisu bile otvorene, jednostavno sam odlučila zašto onda da napraviš jednu muzičku razglednicu koja će biti postavljena na internetu i onda da svako ko može i ne dođe, može da se nekako podsjeti Crne Gore i svih nekih uspomena koje je tako i kako naši prijatelji iz regiona, tako i šire kako prave. Tako da sam nekako koncipirala album da imamo zastupljene pjesme i sa sjevera, iz centra, sa juga Crne Gore. Naprimjer, Primorkinja konja Jaše ili Zorna Zorka, Još ne sviće rujna zora i brojne druge pjesme. Što se tiče saradnika, Dino Aganović je bio zadužen za sound mastering, a gospođa Milena Kaluđerović je radila taj vizualni dizajn. Ono što je jako interesantno u vezi tog albuma da sam ga praktično snimila u svojoj spavačoj sobi, jer takvi su bili jednostavno uslovi, ali da je onda upravo ovaj tim to sve nekako sredio kako treba. Tako da ekipa nije, da kažem, brojna, ali je zaista, mislim, uradila svoj posao. Amela, kako su u vašoj muzičkoj karijeri svoje mjesto našle političke nauke? Studirali ste u Sarajevu i magistar ste završili u studijskom programu upravljanja državom. Kako sad ta oblast usred muzike? Pa ja sam uvijek voljela da izučavam više stvari istovremeno. Tako, na primjer, ja sam završila srednju muzičku školu za talent Andrija Navara s jedne strane, a s druge strane sam također završila turizam. I onda nekako kad sam bila na kraju školovanja, smatrala sam da pored muzičkog obrazovanja trebam nekako da idem šire, da se edukujem jer eto, ako se sjetimo i umjetnika kroz istoriju, vidjet ćemo da su to uglavnom bili oni koji su ipak bili šire obrazovani i koji su se zanimali i za filozofiju, i za matematiku, i za brojne druge stvari. Zašto Fakultet političkih nauka? Zato što iskreno mi se jako dopao silabus koji sam tada pročitala. To je nešto što uvijek mladim ljudima preporučujem. Prvo istražite fakultet na koji idete, pa onda idite dalje. Iako je to moje studiranje počelo iz čistog interesa da nešto novo naučim, da čujem. Kasnije sam našla tu poveznicu na način da sam, na primjer, magistrirala na temi istraživanja. Sam u stvari radila u Bosni i Hercegovini, utjecaj politike na muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini sa posebnim fokusom, to je naravno odnosi na Bosnu i Hercegovinu, na kulturne politike. Tako da sam ja negdje našla da naravno stvaralaštvo i izvođaštvo jeste jako bitno i to je svakako osnova. Međutim, da bi scena mogla da napreduje, da bi umjetnici mogli da stvaraju, ipak moraju biti negdje zadovoljeni i neki drugi faktori. Tako da suštinski ja sam to neko znanje iskoristila u istraživačkom pravcu, iako suštinski sad sve čime se bavim je ipak više striktno vezano za izvođaštvo, za stvaralaštvo i za neke projekte koji su zaista usmjereni samo na umjetnosti koji stvarno nemaju dodirnih veza sa politikom.
A kada i gdje ste planirali naredni nastup? Hoće li moći možda Podgoričani uskoro da vas slušaju negdje? Pa ja već idući petak ću nastupiti u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović od 19 časova na promociji jedne knjige. Međutim, što se tiče konkretno koncerta, nemam ništa zakazano još uvijek zato što želim završiti ovaj projekat Cultura Prožaje sa svojim timom i onda poslije toga imam spremne neke 4 svjetske premijere. I mislim da bi to bilo zaista sjajno da se izvede u narednih par mjeseci. Dakle, ja vježbam, radim, ali zbog brojnih obaveza koje imam u projektu, to sam nekako stavila na stand-by, ali svakako to neće propasti. Ja se zaista radujem koncertu što prije. Možda neka kombinacija politike i muzike, toga sigurno nema kod nas. U istraživanjima svakako, ali što se tiče ovoga, mislim da je lijepo da postoji jedan potpuno neutralan jedan oblast i mislim da svaki umjetnik treba biti dosta oprezan oko tih kombinacija. Mislim da umjetnost treba biti zaista u svrhu svih i da nikako jedan umjetnik ne smije sebi dozvoliti da bude zloupotrebljen. Tako da ja smatram da je umjetnost univerzalna vrijednost i da treba uvijek samo da promoviše neke jako dobre stvari, ljubav, mir, neko zajedništvo, tako da ja imam taj neki svoj pravac i sigurno neću otići u politički. A možda ovom lijepom porukom da završimo današnji razgovor. Mela, hvala vam najljepše. Hvala, zaista ste divni domaćini i stvarno mi je drago da sam ovdje bila danas sa vama. Hvala i bit će nam zadovoljstvo ponovo da vas ugostimo u našem studiju. studiju. Hvala puno.